Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure nk'urugendo bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 13 kwezi kw'icyenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda biboneka ndetse binigaragaza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. N'amakuru tugiye kubashikiriza ngaha dufatanyije n'umutama uri mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo ugiye kutubwira ibijyanye n'ibiri kugenda biba offensive contre offensive ndetse no biri kuri ligne de front tukareba iriko biragenda bigaragara. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na parrainage d'artillerie ndetse n'ibindi bitandukanye. Mutama waramutse neza? Aramutse neza. Yego natwe twaramukanye amahoro y'Imana ndetse turashima rugira. Ndagira ngo rero tudatinze turabire hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi zikomakomeye tugiye kurabira hamwe. Muri amakuru turaza kubabwira frappe aérienne cyasi igitero gikorwa hifashishijwe indege cyaraye kigaragaye mu bihe bice. Ni bice bitandukanye byari muri Kibuga. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na tiré de couverture kurasa mu kirere bikaba bikomeje kugenda bigaragara mu bazarendo mu gisagara cya Uvira. Ibi bikaba bigamije iki? Ni ibikorwa bigamije n'ubundi gushaka uburyo ki imbaraga bashaka gushyira mu byo bashaka bigeraho. Turaza kandi kubabwira prise de position turebera hamwe conflit asymétrique intambara arimo impande ebyiri zitanganya imbaraga ikomeje kugenda igaragara. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye na renseignement militaire aho bivugwa ko mu gisagara cya Uvira hafatiwe abamotari bari muri gahunda n'ubutasi butandukanye biri gukorwa n'abamotari ndetse n'abanyonzi. Turaza kandi kurebera hamwe renseignement tactique amakuru ari gukoreshwa muri iyi mirwano y'ubutasi. Turaza kandi kubabwira surveillance électronique ubutasi bw'ikoranabuhanga harimo telefone radio ndetse na drone biri kugaragara mu kirere. Turaza kandi kubabwira ikoranabuhanga ridasanzwe riri gukoreshwa n'impande zombi rizwi nka interruption de communication yaba ya radio cya telefone ndetse na internet mu bice bitandukanye aho bitangazwa ko ibi byamaze gufata urundi rwego. Turaza kandi kwinjira muri contre espionnage kurwanya abakora ubutasi biri kugenda bigaragara yaba muri NON zigenzurwa n'izasaramwe ndetse no muri NON zigenzurwa na FDC. Turibuze kandi kuzenguruka serire de renseignement turebe biri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira plan de infiltration iyi ni gahunda yo kwinjiza abasirikare mu bice bitandukanye iri gutegurwa mu bihe bice havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amakuru estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amakuru estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amakuru estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amakuru estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse babishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amakuru estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amakuru estate turaheza. Turaza kandi no kurabira hamwe ibiri kubera kuri training wing aho bitangazwa ko abakomando kabariwe ba FDC na Fdnb i Burundi bari guhabwa imyitozo ijyanye n'iki. Imyitozo itandukanye
itandukanye ijyanye no kurashisha imbunda ziremereye ziganjemo artillerie. Turaza kandi gusomera hamwe ordre de mission. Iyi akaba rero ari misiyo ikomeye yamaze gutegurwa n'abasirikare ba Fdnb na FARDC bagomba gukora mu misozi icungamiye igisagara cya Uvira nyuma y'amakuru akomeye DEMIAP ndetse na Service Nationale de Renseignement bakusanyije bakayatanga muri G2 isitanga itegeko rikomeye ku ba infantry ndetse n'abarashisha intwaro ziremereye izo bagomba gukora. Turaza ro kurebera hamwe i ordre de mission uburyo iteye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibikorera kuri centre de commandement aho bitangazwa ko bamaze kuzana imbunda z'imisada zifite ubuhe bwoko ndetse n'iriye koranabuhanga. N'imbunda z'imisada zifite ubuhanga bukomeye cyane mu kurasa mu birometero bya kure cyane ndetse kandi bivuga yuko mu cyerekezo cy'aho umwanzi aherereye bitewe n'ikoranabuhanga ritandukanye kandi bikavuga yuko ama GPS yamaze kuzana mu bice byinshi bitandukanye. Turaza kandi kubyinjiramo neza tubabwire mobilisation ikomeje kugenda yibonekeza mu bice bitandukanye nyuma y'uko intumwa zaragarariwe na Jackman Shaban zisesekaye mu gisagara cya Uvira. Aho rero leta ya Kongo nayo yatangiye propaganda ikomeye ndetse no kugira ngo basobanurire abaturage impamvu barwana. Turaza kwinjira turebe ibiri kugenda biba, turinjira kandi muri quartiers zitandukanye turebe coordination interarmée, turebe règle d'engagement, amategeko agenga ibiri kuba. Turaza kandi kujya kuri zone d'opération tubabwira ibiri kugenda biba. Turaza kandi no kurebera hamwe supériorité numérique ikomeje kugenda igaragara ndetse na supériorité technologique ndetse na soutien logistique biri kugenda byibonekeza. Abanywanyi ni muze turamburane iyi page ikomeye y'amakuru y'ingenzi agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kw'igenekerezo rya 13 kwezi kw'icyenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kubera kuva Bunagana kugeza Kavimvira ku mupaka. Turaza kandi no gusatura twinjire Tanganyika tubabwira amato ya gisirikare ari kurebeshwa he. Ni mu misozi itandukanye hariya muri Sud Kivu. Yego banywanyi rero izi nizo ngingo tugiye kugarukaho mu makuru yacarambuye mu buryo butoso. Icyo usabwa rero nta kindi kuri aho dukurikiye bwa mbere hitufata icyemezo gikomeye fyonde sabone ntuzongere gucikwa na gato n'amakuru ibiganiro vyibanda cyane kuri politiki ku mutekano politiki kubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe amakuru tuyahereye mu misozi y'hano muri Uvira ariko cyane tunibandara muri Minembwe aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Yego biravugwa ko mu misozi ya Uvira nyuma y'amakuru akomeye amaze gukusanywa na DEMIAP ndetse na Service Nationale de Renseignement ndetse na Agence Nationale ndetse na nibivugwa ko ANIR cyase Agence Nationale de Renseignement yikomeje nayo kugenda ikora akazi gakomeye yaba yamaze kuba yatanga amakuru. Ndagira ngo rero tubwire byinshi kubikomeje kugenda byibonekeza, utubwire uko imisozi iri gucungirwa umutekano bitandukanye n'ibimaze iminsi byibonekeza kugeza ubu byifashe gute bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikorwa. Nuko mu misozi myinshi itandukanye hano muri Uvira. Yego imisozi itandukanye hano muri Sud Kivu. Yego igikomeje kugenda kigaragara ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburundi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego bakomeje kuzana imisada y'ibikoresho byose bishoboka byiganjemo imbunda ziremereye. Yego izi mbunda ziremereye rero nta kindi ndetse kandi nta yindi gahunda zifite. Yego niyo ngo gucunga umutekano mu buryo butandukanye n'ubwo babikoragamo. Yego izi mbunda ziremereye ngo nta wundi mugambi zifite. Yego ngo nuwo kuburizamo icyitwa ibitero bikomeye cyane by'umutwe w'ineza. Yego kuba zahageze birumvikana, ahubwo ziteye gute, bari kuzikoresha ni bande, zirangana gute, ziri hehe, ujye utubwira buri duce ndetse na deployment uburyo yagikorwa kantu ku kandi. Musango izi mbunda nyinshi muri za iriya misozi yegereye Kavimvira. Yego izindi zizanwa hariya mu bice bya Kabuzi n'ubundi bumva ko ari mu marembo agana n'ubundi ku nkengero z'umupaka w'igihugu cy'Uburundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego birumvikana yuko uruhare rw'igisirikare cy'Uburundi nubwo ruri gufasha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mirongo imbere ku rugamba. Yego bafite n'ingufu zidasanzwe mu buryo bwo gucunga cyane inkengero z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego n'igihugu cyabo. Yego rero
ibi byanabaye nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko cyazanye abasirikare benshi hariya Kadopa yego ndetse n'ahitwa Kigongo yego ahitwa Kasekesi ndetse no mu bice byariya Mukwetsi yego aho ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika no mu misozi ahitwa Kasombo yego aho se igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwazana abasirikare kugira ngo gicunge umutekano w'ibice bigize inkengero z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka hagati mu gisirikare cy'u Burundi bari kuvuga yuko ngo ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse kandi nibwo bwa mbere imbere y'ibindi byose bavuga yuko ngo mu gihe uno mutwe bamaze gusatira cyangwa gufata ibice byose byegereye ikiyaga cya Tanganyika ngo tayari nabo bishobora kuba banakaga Mutama batangiye kuhagera ryari ese bahageze mu buhe buryo baje nijoro baje ku manywa bidusigurire mu buryo burenze ubutosoye abasirikare bari kuzanwa hano mu Burundi bari gukurwa mu Burundi haraza Bujumbura bari gukurwa barabaca mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika akariho berekeza muri misozi za Kibuga ndetse na Runingo mu mamodoka kuko hari umuhanda uri haruguru mu bice byo mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika ucamo ibimodoka bya muzinga bizanye abasirikare ndetse n'ibikoresho yego hari n'abandi bicira muri misozi ya za Burambi Minago baca za Kagogo ndetse n'abacari ya za Rukinga na Rumonge yego bakambuka ikiyaga cya Tanganyika abaza mu maso y'abasivile abangaba baje mu maso cyane kandi nabo baruhukira hano mu misozi yegereye neza cyane haraza Kizimiya yego no mu misozi yegereye za Kopopo utibagiwe mu misozi ya za Mahira na Nyamatika n'ahitwa Nyamakitanga mu byerekezo n'ubundi byegereye neza cyane hari za Fizi ndetse na za Orugo yego dukomeje page y'amakuru yacu n'ubundi mu gihe uri buze kutujyana n'ubundi mu bice bya Minembwe ndagira ngo mutamunyemere tugaruke kuri aya makuru avuga ko igisirikare cya Afurika y'Epfo ku bijyanye na Samidi arasingira ngo ubu ni ubutumwa bwo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange havunetsemo amakuru mashya kandi aremereye nayo tuyabwira abadukurikiye ubwo urahita utujyana mu Minembwe Rugezi ndetse na Mikenke turebe ibiri ko biragenda byibonekeza no muri ivyo bice. Amakuru ariko aradushyikira aravuga ko itangazo ry'igisirikare cya Afurika y'Epfo Sandefu ryemeza ko hakenewe ikibazo cy'amafaranga yagombaga kwishyura abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo muri leta n'intwaro rusange mu butumwa bwiswe SAMIDRC ni ukubeshya nk'uko byatangajwe n'umudepite mu bagize inama y'igihugu NCOP. Ibi byatangajwe na Nicolas Goster uwo mu ishyaka riharanira demokarasi DI. Uyu akaba barizwa muri komite ishinzwe umutekano n'ubutabera GCG ndetse na SNOP ishinzwe ndetse na komite ihuriweho ishinzwe umutekano GSD. Kandi muri iki cyumweru yavuze ko Minisitiri w'Ingabo Ange Mostanga yongeye gufatwa abeshywa. Gostar yagize ati abasirikare benshi amahuriro n'imiryango bemeje ko kugeza mu kwezi kwa Kanama nta mafaranga bigeze babona. Ibi byose bikavugwa mu gihe ubuyobozi bushinzwe itumanaho DCC bwakomeje gusohora amatangazo agenewe itangazamakuru bavuga ko abasirikare bose bishyuwe amafaranga yabo. Itangazo rya Sandefu riravuga ko amafaranga yose yatanzwe, ryongeyeho ko iperereza ry'imbere ririmo gukorwa mu ishami rishinzwe abakozi rya Minisiteri y'Ingabo riyobowe na Lieutenant General Muringisa Chingoya kugira ngo rikemure ibibazo byose bijyanye n'amafaranga. Gostira agakomeza avuga ko ibi ubwabyo bivuguruza kuvuga ko amafaranga yose yatanzwe. Mu magambo ye Gotser yagize ati ntabwo ari ukwivuguruza gusa, ni ugushishira kwa Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umuyobozi wungirije wa komite ihuriweho ishinzwe umutekano Maurice Gigaba. Minisitiri Motsaga ahitamo kujya mu biro bya gisirikare by'Uburusiya aho bubarizwa mu nteko nshingamategeko yananiwe gusobanura aho miliyoni 813 z'amarandi zagiye. Yabanje gushaka ibisobanuro kuri Mochaga kubyo
afite nk'amafaranga yatanzwe n'ikigega cy'igihugu NT yo kwishyura abakozi bo mu butumwa bwa Sami DRC ishyaka DI nk'uko ribivuga. Uyu Gotseri kaba rero baragize bati itegereje byihutirwa ibizava mu gukemura iki kibazo kw'abayobozi bayobora inteko nshingamategeko, kandi isubiramo icyifuzo cya GSDD cyahabwa ibisobanuro kuri miliyoni 813 naho herereye kugeza ubu. Igikenewe kandi ku murongo w'ibyigwa mu nama GSD ni ukubaza uyu witwa Mucakaga n'abakozi ba Minisiteri y'Ingabo ibisobanuro ku matangazo avuguruzanya nk'uko bigaragara. Ibiro bikaba bihura neza n'ibimaze iminsi bigaragara mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, aho bamwe batangaza ko impamvu ubutumwa butatanze umusaruro ari uko n'ingengo y'imari yari igenwe gukoresha itigeze ikoreshwa nk'uko byari byapanzwe. Mutamangayo nguko nibiri kuvugwa muri Sami DRC. Komeza tubwire nibiri kubera Minembwe, Mikenke, Rugezi n'ahandi. Rupango ibiri kubera Minembwe nabindi. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo kigabe ibitero. Yego. Mu misozi itandukanye intare zasanzwe zerereyemo cyangwa se twirwaneho. Yego. Igisirikare cy'u Burundi Fdnb yego gikomeje kwigisha amayeri yose ashoboka igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego yo kwinjira mu misozi itandukanye yahariya muri Sud Kivu by'umwihariko mu byerekezo byahariya muri Minembwe. Yego. Ikubitiro biravuga yuko hari abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bavuye hitwa za Marindi. Yego. Abandi bava mu byerekezo by'ahitwa za Mukangi, berekeza ahitwa za Itota hafi na za Ishura. Yego. Ngo birumvikana yuko ari hafi y'amajyepfo ya Minembwe mu byerekezo bigana hafi ya za Kakungu na za Kahamba. Yego. Bari gushaka kwataka iriya misozi ya Kisanga ndetse n'ahitwa Kiyanda. Haba hari ibikoresho wenda byazanwe bigaragaza ko ibyo bishoboka? Nuko ngo uko iki gisirikare cy'Uburundi kiri kwambutsa abasirikare bari gukurwa hariya mu misozi ya za Kanenge, mu misozi hariya za Rumonge, mu misozi ya za Gatete mu Burundi. Yego. N'ubundi bari kubazana barabashita mu byerekezo biri hafi na za Fizi na za Kananda. Yego. Abari bashyize n'ahitwa Rumbwe n'ahitwa Maringumo. Yego. Ibi rero gahunda ihari nta yindi nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ndetse n'abarundi bashaka gufata ibice byose by'ingenzi cyane cyane imisozi ya Minembwe isa naho igiye gushakira muri Uvira cyangwa mu kiyaga cya Tanganyika. Yego. Noneho Mutama ndagira ngo unyemerere dukomoze n'ubundi kubijyanye n'ibiri kugenda bivugwa aho leta iharanira intwaro rusange ya Kongo na AFC bumvikanye uburyo bwo kurekura imfungwa. Ubwo turagaruka utubwira ibiri kuvugwa mu bice bya Bukavu ndetse na Kavumu, aho naho bivugwa ko hari amakuru mashya ashyushye y'ibikomeje kugenda vyibonekeza muri ivyo bice. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC riburwanya umvikanye ku buryo bwo kurekura imfungwa za buri ruhande babifashijwemo na leta ya Katari. Aya makuru yemejwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika Mossad Borus kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda 2025 hagaragaza ko ari intambwe nziza iganisha impande zombi ku guhagarika ubushyamirane. Yagize ati dushimiye isinywa ry'uburyo bwo kurekura imfungwa ryakozwe na leta ya Kongo na AFC, intambwe ikomeye iganisha ku guhagarika ubushyamirane no kubana mu mahoro mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Boris yasobanuye ko ahangayikishijwe kuri ubu n'uburyo komite mpuzamahanga Croix Rouge izaba umuhuza muri ibyo bikorwa byo gushakisha imfungwa za buri ruhande zikigenzura no kuzirekura. Ati akaba yakomeje rero abisobanura, aho yagize ati turashimira byimazeyo umurimo ukomeye wa Katari na ICRCRC cyangwa se Croix Rouge muri iyi gahunda,
kandi dushishikariza impande zishingira ko zigomba gushingira kuri iyi myitwarire mu gutera izindi ntambwe zigana ku masezerano y'amahoro. Kurekura imfungwa ni imwe mu ngingo zigize amahame ya leta ya Kongo na AFC bashyizeho umukono ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025. Gusa kutubahirizwa kwayo no guhagarika imirwano byaje kuba byagarara. Mu kwezi gushize impande zombi zoreje intumwa muri Qatar kugira ngo zirebere hamwe uburyo imbogamizi zatumye izi ngingo zitubahirizwa zikurwaho, hanyuma ibiganiro by'amahoro bigatangira. AFC yagaragaje ko mu gihe imfungwa 700 zirimo abanyamuryango bayo n'abakekaho kuba abanyamuryango bayo batararekurwa badashobora kujya mu biganiro by'amahoro bishingiye ku mahame yasinywe. Inyandiko y'aya mahame yagaragazaga ko ingingo zayo zagombaga kubahirizwa bitarenze ku igenekerezo 29 Mukakaro. Ibiganiro by'amahoro bigatangira ku igenekerezo 8 z'ukwezi kwa Kanama. Amasezerano y'amahoro agasinywa bitarenze ku igenekerezo rya 18 Mukanama 2025, ariko ibi byose ntibyakozwe. Mutamaro ndagira ngo utujyane mu bice bya Kavumu ndetse na Bukavu, naho utubwire ibiriko biragenda bigaragara bijyanye naho n'ihungabana ry'umutekano biri kugenda bivugwa. Byifashe gute? Imisozi yegereye hariya hafi ya za Nyangezi. Yego. Ni imisozi yegereye hariya hafi ya za imisozi yegereye hariya hafi rwose na umuhanda wa nationale 5. Yego. Ababyerekezo n'ubundi byo hafi y'umujyi rwo hagati hano muri Bukavu. Yego. Bivugwa yuko rwose hari abantu bafashwe n'abazarendo bateje akajagari gakomeye cyane. Yego. Iyo misozi yegereye neza cyane za Kamisimbi ndetse n'ubyerekezo byera ahitanye Akarenzo. Yego. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko n'ubundi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abazarendo bakomeje kuvuga yuko bagomba gufata imisozi yose itandukanye neza Salamu zirimo cyane bahereye mu gihugu. Bifite rero ibi bice bitandukanye byaba ari hariya za Bukobe mu misozi ya Ibihamamba ndetse no mu misozi ya za Gombe. Yego. Bari kuvuga yuko abazarendo bari guturuka mu byerekezo bya Warungu bagaca Zandura bazamuka umuhanda wa nationale 2. Yego. Abashaka kwerekeza hafi neza cyane Aramutse bya za Kabaye utibagiye za Fdnb na za Kajenje bashaka n'ubundi kwinjira mu bice uyu mutwe uherereye mu byo aho bari kuvuga ko ibice byose neza Salamu barimo bagomba kubyinjiramo bakabibohoza. Kitandukanye cyane ngira ngo nubwo utigeze bigarukaho cyane, ariko hari imirwano yabayeho aho abarundi bihanije cyane abazarendo. Yego. Bizabereye he? Ni ibintu byabereye muri iriya misozi n'ubundi yegereye ikiyaga cya Tanganyika nyuma y'uko abazarendo bashakaga gufunga umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni mu gihe abazarendo bashakaga no gufunga ibice bigize inkombe Tanganyika abarundi batishamo ibisago. Yego. Ibi bice rero ni bice nka Katongo, Karungwe ndetse n'imisozi y'ahitwa Gomba. Yego. Bamwe mu bazarendo leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bahaye ibwiriza abasirikare b'abarundi bababwira ati turabona ari mwebwe mushoboye. Yego. Muduhanire izo nkozi z'ibibi ziri gushukwa n'abanzi b'igihugu cyacu. Yego. Muduhanire izo nkozi z'ibibi ziri gushukwa n'abanzi b'igisirikare cyacu. Yego. Bamwe barabafata barabafunga bafungiye mu mazu ari hafi n'ibice byegereza Kirungu. Hari ikizu gishaje bafashe barundamo abazarendo barenga 102. Yego. Abandi rero bateza imyivumbagatanyo ikomeye hariya mu gace ka Kibondwe barwana bikomeye n'abasirikare b'abarundi. Yego. Ariko kubw'amahirwe nyuma y'uko abazarendo babonye ko guhangana n'igisirikare cy'u Burundi bitaborohera. Yego. Abazarendo bahise bareka ibikorwa by'imirwano, abenshi muri bo bashyira intwaro hasi bamanika amaboko. Yego. Abemeye gukubitwa ikinyafu bubitsinda bakubitwa ikinyafu n'abasirikare b'abarundi. Yego. Abemeye yuko batongera kugaragara mu bikorwa by'urugomo barabyemera, ariko ndakubwiza ukuri ko
bwana munyamakuru imisozi ya Uvira ibiri kuhagaragara ngiye ntabwo nigeze mbibona. naho ibijyanye no kuba bakumiriza Sarangwe byo byaba byamaze guhagarara bakaba bahugiyemo ubwabo mu gusubira nabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bwana munyamakuru wajya guhangana n'umwanzi nawe ubwawe utabanje kwirebaho cyangwa se ngo ucunge umutekano wawe. Yego. Ntabwo wajya gucunga umutekano w'abandi nawe utawufite. Yego. Ni ukuvuga ngo ikihari ni uko babanje gushakisha uburyo kintu ukuvuga ngo abazarendo nyuma y'uko babahannye babihanije abasirikare b'Abarundi babona yuko hari ikintu cyahindutse bari bafite ku mirongo mbere ku rugamba. Abazarendo bemeye ko abasirikare b'Abarundi byo bategeka bari bubikore bitandukanye n'ibikorwa by'ubwinjizi bari barimo baragaragazwa, ariko bitavuze yuko mu misozi ya Mwange. Yego. Misozi ya Kavingi n'ubunyara ku mupaka w'igihugu cy'Uburundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hazanwa abasirikare benshi bazanye abasirikare benshi b'igisirikare cya Fdnb bagiye guhangana n'intare za Sarambwe. Yego. Bivugwa yuko abasirikare bazanwe muri bino bice. Yego. Ikubitiro aribo bagiye kujya muri iriya mihanda iva Kazingira uzamuka Kawezi Kiriba ujya hitwa ku muhanda w'Utununari 5 ugana Runigo. Birumvikane ko ari kujya mu cyerekezo cyerekeza ahitwa Kavu. Iyo ni operasiye kandi igiye gukorwa mu gihe gito yongera ngo tuzaza no kuza mu makuru mubwira uburyo byagenze. Habaye nta kintu gihindutse kuko njyewe ibi ni ibintu nakuye hagati mu bantu bari hafi y'igisirikare cy'Uburundi bari kuvuga yuko uyu muhanda. Yego. Uza Kazinzira Kawezi Kiriba Runingo ndetse na Sanje na Remera bashaka kuwukuramo. Yego. Nubundi duhise tubihuza nubundi n'andi makuru tumaze gukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uranyemera naho tuyagarucyo mbere yuko turi buze kujya mu bice nubundi biri kuberamo imirwano ikomeye noneho hagati ya FARDC ndetse na n'iza Sarambwe. Aho rero kuri uyu ari umunsi wa 8 w'imirwano ikomeye ndetse n'imvururu zikomeye mu gisagara cya Uvira. Oro navuga ko iki gisagara cya Uvira nkuko bitubwiye kiri mu bihe bidasanzwe kuko cyugarijwe n'umutekano muke uri guterwa na wazarendo, aho rero bakomeje imyigaragambyo no guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, aho rero kuri ubu bakomeje kuyoboka inzira y'imyigaragambyo. Ku munsi w'ejo nabwo bizari bibi cyane ndetse n'uyu munsi aho imitwe idakozwa no gukorana n'umuyobozi wungirije ushinzwe operasiyo n'iperereza mu karere ka gisirikare General Olivier Gasita bakaba bamushinja kwanga awazarendo n'umubano akaba afitanye n'umubano wa hafi na M23 nkuko babivuga. Ibi ni urugero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kuba yagaragara muri sosiyete ya Kongo ndetse n'imitwe ikorana nayo, nubwo rero ngabo n'imitwe ari abafatanya bikorwa mu kurwanya AFC. Abazarendo bari gukangisha gukomeza imyigaragambyo niba ibyo basabye byo kwirukana General Gasita bitari bwubahirizwe. Ibintu muri Uvira ntibyoroshye na gato kuko abazarendo muri uyu mushyi imbere y'imitwe bakaba rero bari kuba bahangana bikomeye nkuko bigaragara. Gusa bamanutse kandi uyu munsi bakaba bashinze ibirindiro hafi y'umushyi wa Uvira. Buri tsinda rya wazarendo rifite umuyobozi waryo ryumvikanye ndetse bamwe bashinze umutwe ukora nk'igipolisi nkuko nawe wari wabitubwiye. Mu minsi yashize FARDC yahanganye bikomeye na wazarendo karahava ku buryo nubwo bakorana ariko batumvira amabwiriza avuye hejuru mu buyobozi bwa gisirikare. Ibintu ntabwo byoroshye kuko aba bazarendo bazi imisozi barwaniramo kuko bamaze igihe kinini bari mu mitwe y'abamayimayi n'amatsinda barizwa mu bice bitandukanye bitarangwamo amategeko biba bimeze nkaho byigenga. Buri tsinda ryumvira umuyobozi waryo. Igiteye impungenge nuko ayo mitwe iyobowe n'abayobozi b'amatsinda yitwara gisirikare azwi kandi ateza impagarara muri aka gace. Urugero Rene Itongo wahoze ari umunyamuryango wa FARDC, William Amuri Yakutumba wahoze ayobora umutwe wa CNPCA ndetse uri no mu gihano cya Loni. Hariho kandi John Makaneki Kasimbira umaze igihe kinini mu misozi irebana na Uvira kandi yanga cyane General Olivier Gasita umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ndetse na Kashumba Nyerere ndetse n'uwitwa Kamama.
mu gihe rero aya matsinda yose ya wazalendo na leta ya Kinshasa yakwanga kuyumvira igisasu mu mujyi wa Uvira, kikaba rero gikomeje kugenda cyitegura ko gishobora kuza kuyibasira. Kindi kugeza ubu biratangazwa ko bamwe mu baturage bafite amikoro bamaze kujya kwiturira i Bujumbura bitewe nuko batizeye ibiri kubera muri uyu mujyi. Mutama wakomeza n'andi makuru. Uratwumva? Yego, wakomeza n'andi makuru Mutama. Nukuvuga ngo mu yandi makuru ahari ngira ngo dusoze, ngira ngo tuve mu misozi ya Sud Kivu tujiremo rimwe tujye mu bindi misozi itandukanye iri kuberamo imirwano. Yego. Agace kitwa Tema kari hafi y'umuhanda nakubwiraga route nationale gatanu mu byerekezo bya Kavimbira ujya hitwa Kikuku uzamuka mu byerekezo bya Cy'Indege. Yego. Kabereyemo imirwano idasanzwe, na gace kabereyemo imirwano idasanzwe aho bivuga yuko umutwe w'izasarambwe. Yego. Hari abasirikare babo bavuye muri iriya misozi y'umurenge bakamanuka hitwa za Tembe ndetse no Kihande. Yego. Ashaka gufata umusozi witwa Runingo ndetse n'ahitwa Tema na Kigwengwe. Yego. Ariko ngo baza gukupitana n'abasirikare ba Fdnb ndetse kandi bivuga yuko harimo na Special Force ya FARDC. Yego. Ngo babagoteye mu nzira rero uyu mutwe birangira n'ubundi bari musura inyuma gatoya witemba muri ya misozi ya Sanje. Yego. Bikaba ari nayo mpamvu ngira ngo iyi nkuru nakubwiye abasirikare bafite kurenga hafi y'uno muhanda wose nationali mu byerekezo bigana za Kiribara hafi na Runingo. Yego. Nuko bashaka gukomeza gukurikirana uno mutwe kugira ngo udashyira umusaza muri iriya misozi ya za Tembe ndetse na Kihande na Sanje. Yego. Uyu musaza n'ubundi ukaza kugaruka aka gasozi ka Tema kitegeye Kavimbira kakitegera Kawezi ndetse na Kiku Ruta. Yego. Bakaba bahafata noneho ngo bagateza ibibazo bikomeye kwinjira mu mujyi wa Uvira bikaza kuborohera cyane. Yego. Ibi rero byabaye ihurizo rikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe w'ineza sarambwe. Yego. Nubwo Uvira iri mu kibaya. Yego. Uyu mutwe ukaba witegeye ibice byose bya Uvira, byaba ari ibice biri mu mujyi hagati no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Yego. Ariko biri kuvugwa kandi biremezwa yuko uyu mutwe ku bitero uri gutegura byo gukoresha amahelicopters ndetse na drone z'intambara. Yego. Bitari buze ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'Abarundi n'abafatanyabikorwa babo b'abacancu. Yego. Ngo bubatse ikoranabuhanga ridasanzwe ku buryo ushobora kuba watera ikompara rivuye hariya mu misozi ya Kihande ushaka kuriganisha mu byerekezo bya Kiriba cyangwa se Kiku. Yego. Ngo ntibikorohere habe na gatoya kandi bikavuga yuko iki gitero neza sarambwe za kigabye bakoresheje indege iri mu bwoko bwa kazuku bashaka kurasa muri ya byerekezo bya Tema ndetse na Kiriba. Yego. Kaza kubagora cyane, akaba niyo mpamvu ino operasiyo ya Tema na Cy'Indege yabagoye bikarangira basubiye inyuma bagera muri ya misozi ya Dembe na Sanje na Kihande. Aka kanya kariho bitsimbye nubwo bahitimbye ariko bikaba biri yuko FARDC ngo nayo iri gutegura ibitero n'ubundi byo kunyura kuri umuhanda wa nationali gatanu bazamuka bava Kavimbira Kawezi Kiriba bajya hitwa Runingo ngo basatira uyu mutwe wa 23 mu bice bigegere hariya n'ubundi mu kuboko ko kw'iburyo uvuye kuri umuhanda wa nationali gatanu ugana Kihande umurenge ndetse na hitwa Dembe. Yego. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byabaye ikibazo kuko urugamba rwahinduye isura, kuko uko ineza sarambwe zishushanya mapu y'intambara niko na FARDC nayo ishushanya mapu y'intambara, ukabona yuko intambara yahinduye isura mu buryo bukomeye cyane. Yego. Noneho ndagira ngo unyemerere turebe ibikomeje kugenda bibera muri teritwari ya Masisi, ubwo turi buze kugaruka n'ubundi tureba n'ahandi uko byifashe. Kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kwa Cyenda 2025 hari kuvuga imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba AFC n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Burora muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuko rero amakuru adushikira abisigura
ndetse ari guturuka muri aka gace arabitangaza ko inyeshyamba za wazalendo zishobora kuba zamaze kwamburwa agace mu masaha 28 ashize zagarutse mu gitondo zikongera zikakisubiza nk'uko bivugwa. Amakuru aravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'into zumvikanye muri aka gace. Amakuru akomeza avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Reka turebe ingingo ku yindi. Ubuhamya butangwa n'abaturage. Umuturage uri mu gace wa Rokosibi yagize ati twumvisha amasasu menshi kuva mu gitondo byageze ku isi ya saa moya tubona imbunda ndende zirasishwa, humvikanaga urusaku rw'imbunda za morotiyeri, ibibombe bikomeye byaterwaga n'imbunda. Twebwe abaturage twahise duhungira mu mashyamba hafi y'uruzi rwitwa Burora. Imiryango myinshi ikaba yahunze, abana bamwe basitatanye n'ababyeyi, ibintu biteye ubwoba. Ni mu gihe undi mugore utuye mu bice bya hafi y'isoko rya Burora we yagize ati ejo hashize wazalendo bari batangiye kugaruka mu isoko ngo badusubize icyizere, ariko uyu munsi twabonye ko ibintu bizahindutse, izasarangwe zifite imbunda nini, abarwanyi babo bari ku misozi hejuru, natwe turabona ko nta kundi bizagenda. Ubu abantu benshi barimo kugurisha ibyo batunze bagahunga Burora biteye ubwoba. Ubu ni bumwe mu buhamya bwatanzwe n'abaturage bo mwabiriya bice. Tujyane Warikare tunarebe ibiri kubayo, mbere ko turi buze kugaruka ku nkuru iri kuvugwa kuri Monisco ndetse no kuri Madame Bintou Keita. Uratwumva Mutama? Hello? Uratwumva? Hello? Turakumva Mutama. Watubwira ibya Warikare niba utwumva? Nuko ngo Warikare ikiri gukorwa kandi ikiri kuvugwa ni ihungabana rikomeye cyane ry'umutekano ku ruhande rw'abaturage batuye hariya muri Warikare. Yego. Bikurikira abaturage bari batuye mu byerekezo bya Peti batangiye kubwirwa bya hafi yuko bagiye kugabwaho ibitero simusiga n'igisirikare cya FDNB. Yego. Ni ibintu bitari bisanzwe yuko FDNB ijya kugaba ibitero mu gace kamwe ikabanza kubwira abaturage ngo bahazwe. Byatewe n'iki noneho? Ngo byatewe nuko nyuma yuko FDNB n'abarundi barinze muri bice bya Rugendo ndetse na Mikenke ikavuga mu bitangazamakuru ko basirinze mu bice bituyemo n'abaturage. Yego. Ngo byabateje igitego gikomeye cyane, niyo mpamvu rero batangije indi system kujya babanza gushinga muri ibyo bice babanje kubwira abaturage agahunga. Bivuze ko badashaka ko hari umuturage waza kugirira ibyago muri iyi mirwano. Amakuru avuga yuko aricyo cyatumye babikora, ndetse kandi no kugaragariza imiryango mpuzamahanga yuko icyo bagamije atari uguhungabanya umutekano w'abaturage. Yes, reka dukomeze amakuru yacu rero tujye mu nama y'ikirenga yabereye Geneve igamije gusuzuma no kwemeza jenoside n'ibindi byaha bikomeye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Turebe ibyatangajwe na Madame Bintou Keita. Ubwo turagaruka noneho nawe tubwira deployment mu bice bitandukanye. Madame Bintou Keita, umuyobozi mukuru wa Monisco, yongeye gushimangira ko umuryango w'abibumbye wiyemeje gufatanya na Kongo n'u Rwanda mu nzira zo kugarura icyubahiro n'ubuzima mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Gufasha ibice. Madame Bintou Keita yagize ati ndashimangira ko umuryango w'abibumbye uhamye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ingamba za guverinoma zigamije guha ubuzima bushya n'icyubahiro abahohotewe, kurinda abasivili, gushyigikira gahunda zo gucisha mu nzira y'amahoro abarwanyi b'amatsinda yitwaje intwaro, ndetse no gushyigikira inzego z'ibanze mu gukumira no gukemura amakimbirane. Iri jambo rye ryakiriwe nk'ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza imbaga z'abaturage b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi mu buzima bw'akaga, barokotse ubwicanyi, bahohotewe ndetse bagiye bimurwa no ku butaka bwabo. Iyi nama y'ikirenga yahuje abayobozi b'ibihugu, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga. Intego nyamukuru yari uguhamya
ku mugaragaro ibi bihe byabaye muri Kongo kuva mu mwaka w'1990 kugeza magingo ajya ndetse no gushaka uburyo bwa nyabwo kumenya no kwita ku bizaha by'itsembabwoko n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe abaturage, gushyigikira imanza n'ubutabera mpuzamahanga kugira ngo abakekwaho uruhare babiryozwe, gutegura gahunda zifatika no guha ubuzima bushya abacitse ku icumu harimo ubuvuzi, uburezi, ubukungu ndetse no guhabwa ijambo mu miryango mugari. Mu myaka irenga 30 ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye indiri y'intambara z'urudaca ziganjemo imitwe yitwaje intwaro harimo n'iyakomotse mu bihugu by'abaturanyi. Ibiro byasize igihugu mu bihe bikomeye aho abaturage basaga miliyoni bapfuye mu mirwano, abandi barenga miliyoni nyinshi bagahunga, hakiyongeraho gusahurwa k'ubukungu n'imitungo ikomeye y'iki gihugu. MONUSCO nk'umutwe w'ingabo za Loni uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1990 hakomeje gushyiraho imbere inshingano zo kurinda abasivili, gukurikirana ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu no gushyigikira gahunda z'ubwiyunge n'amahoro. Icyakora mu myaka ishize hagiye hanengwa kutabasha guhagarika Burundi ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, ariko yagiye itanatanga inkunga y'ingenzi mu gucunga umutekano mu bice byinshi byibasiwe. Ijambo rya Madamu Bintou Keita ryongeye kugaragaza icyizere cy'uko Loni idashaka gusa kugarukira ku mibare y'abahitanwe n'intambara cyangwa bacitse ku icumu, ahubwo ishaka no gufasha kugira ubuzima bushya burimo icyubahiro n'amahame yo kongera kubaho mu buzima bwiza. Kabari hari biri kugenda bitangazwa mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hari ibice byinshi Mutama biri kugenda birungikwamo abasirikare. Ibi bice ni ibihe kuri ubu ngubu? Imisozi iri kurungirwamo abasirikare ni imisozi yari hafi za Kasamba, Ruvungi, Ruburure, Kisozi ahitwa Kabumenge, yego, imisozi ya Marambo ndetse n'imisozi ya Rubarika, yego, hariya muri Uvira, ndetse utibagiwe imisozi yegereye hariya za Rukana, yego, aho sari kuzanwa abasirikare n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi. Nawe izasarambye zo ni ibihe bice kugeza ubu ngubu ziri gukoramo deployment? Imisozi yahariya muri Kamaniora, ni imisozi ya Mumosho n'ubundi iri hejuru n'ubundi kugira ngo bitegere ikibaya cy'uyu mujyi wa Uvira, yego, ndetse n'akariya gace ka Sanje, utibagiwe Remera, ariko nanone mu byerekezo bitoya kuko bari kwanga gukomeza batumatuma abasirikare mu buryo bwa vuba cyane, kuko bavuga ngo ibintu byabo bari kubitegura nk'uko basanzwe babivuga, ngira ngo no mu binyamakuru mujya mubyumva amakuru menshi bari gutangazwa n'ababarizwa muri uno mutwe, yego. Bikavuga yuko rero hari n'ibindi bice bikomeje kudeployingwamo abasirikare cyane cyane byahariye muri Sud Kivu n'uyu mutwe neza Sarambwe, yego, cyane cyane biriya bice navuga yuko nk'iriya misozi y'Iminembwe, ariya Umurenge rwose hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane, yego. Ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi iki gisirikare kibashe kuba cyategura operasiyo zo kuburizamo imigambi ikomeye cyane ifitwemo n'igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane imisozi yegereye hariya za Mwenga mu byerekezo bya Warungu, Bunyakiri ndetse no muri Kavumu, utibagiwe hariya n'ubundi mu byerekezo by'Ishabunda niho hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'uno mutwe neza Sarambwe. Yego, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure LE13 bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere, tushonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Hasta la vista.